ngaba kahle nje sulungu ngakhathi ngabhaka ngiyalusa ngahle kodwa kwathi leso sikhathi ngicela umsebenzi benza bathi ngasemalela Onderberg la kwangena khona kugula lokho ngicale kanjani ngicela umfana nje uyangibuza ukuthi hawu wena wayibake wenza day shift kodwa emsebenzini wena emsebenzini ngiyahlesaka uthi hayi ngisuyadlala wakazangizonda sibathi labanye hayi sasisimbone lo anginankinga sevana nabantu sabaqasha ngiyabathatha baqashwa baningi mkhulu ake ungitshele lapha emsebenzini bona isikhundla kumbe bongana sikhundla njalo sikhundla bengishaya na ngumuntu bengishaya forklift ngaqala ngafika 1995 yebo mkhulu ngaqashwa ngilumbi hayi kunomsebenzi loyo ngishayela lesi forklift lo muntu lo wangizonda umfana manje bamisa safunza computer kanti sobuka lesithombe ngoba basishuthi ngithengela umuntu wangena manje njalo soke islami bafuna ipetrol nesandi ngikwathi ukuthi bakuyisa kubani lo mfundisi kwangena ngathi bangithandazela wangena ngenyawo isancede yebo mkhulu manje basatheni isoke islami sebasebenzisana lesana shothi basathi isilami bangena la wangena emehlweni ngathi zabula mkhulu ngafifiyela ngagcina sebangilayisha ngemoto lemunye asayita kulimata imoto ngasayi emsebenzini so mkhulu yamagama uchaza ukuthi kungene kancane kungene kancane bangena bebakubona mkhulu wangena la wangena kwajika kwaphuma ngala mlonye ave ebusuku umntwana sekungenile mkhulu kungenile umuntu loyo so nje kodwa ke ngabona ngaba nesikhathi ngathatha isikhathi